It's very important. Be silent. मैं এটা কম কথা এটা কম তাৰপিছত মই যামগে ৰিসেন্টলি শুনিছো যে অসমক আকৌ বিভক্ত কৰিব বিচাৰিছে ইন নিউ ষ্টেট আকৌ বিভাজন ডিভাইড এণ্ড ৰুল পলিচি সেইটো বিজেপি হওক কংগ্ৰেছ হওক মই খাতি নকৰোঁ So please don't support it. Ako amak bhag bhag koribo. Apnalke janma lole Ohomot ete ako notun voter card libo lagibo Komata Bossidor. So I don't need it. You don't need it. That's the thing. That directly from the stage, I'm saying to the government, central government, Modi Sarkar, don't do it. Thank you.